Tata ntukusiima bwokuba oli murungi, oli mukuru kandi oli w'amaani. Ekitiinisa kyawe ntukirora omunsi yoona, nturora obukuru bwawe, nturora oburungi bwawe. Weebale embabazi zaawe zinyakutulinzire Mukama. Ekiro kyati ai Tata, twizire kusaba kurora ebirungi byawe mu bwomezi bwaitu omu ibara lya Yesu. Leka enjure y'ekitiinisa kyawe egwe mu bwomezi bwaitu omu ibara lya Yesu. Leka okusandaara kw'oburungi bwawe Mukama kweyoleke mu bwomezi bwaitu omu ibara lya Yesu. Leka ekitiinisa kya Ruhanga ow'amaani kijule Mukama omu bwomezi bwaitu nk'okusandaara okw'amaizi. Mukama w'abakama, tweyoleke ng'oli Ruhanga ow'amahe, tweyoleke ng'oli Ruhanga owanyakutwihaho emugugu. Ekiro kyati Mukama w'abakama, tweyoleke ng'oli Ruhanga nyakutukora ebirungi Mukama w'abakama. Bingi ebitusabiira ai Yesu, tutukaberozere baitu ekiro kyati ntusaba tuberole. Mukama w'abakama, kinguraho enyingi z'iguru. Mukama w'abakama, hereza abamalayika bawe ekiro kyati bahimbe buli kintu kyona ekitukusabire Mukama, bakireeta omu bwomezi bwaitu omu ibara lya Yesu. Hereza abamalayika bawe abarwani Mukama, bagende omunsi y'abomezi n'omunsi y'okuzimu, bagende omunsi ey'okurora n'omunsi ey'etakurorwa, bayiheyo buli kintu kyona ekibeere kitweserekere ekirungi. Ai Mukama, bakituhereze ekiro kyati. Mukama w'abakama, hereza abamalayika bawe ekiro kyati, batwetorole ai Mukama, batujune okuruga mu bubi nk'oku bajunire Petero mu bikorwa by'abakwenda bakaba musibire mu nkomo. Baitiwa ai Mukama, wahereza malayika wawe yamuchungura. Mukama ekiro kyati omu ibara lya Yesu, nsaba ohereza abamalayika bawe omu nsonga z'obwomezi bwaitu omu ibara lya Yesu. Abali mu buzibu Mukama bachungule. Mukama babuziriweho ebyabo, tuma abamalayika bawe Mukama babizole kandi babibagarurire omu ibara lya Yesu. Ekiro kyati Mukama w'abakama, ntwemera omu busobozi bw'ibara lya Yesu, nturangira ngo ebyaitu ebirungi byona bitugarukira omu ibara lya Yesu. Ekiro kyati ntwemera omu busobozi bw'ibara lya Yesu, nturangira ebyaitu byona ebyatwibirweho ebyatubuzireho bitugarukire ekiro kyati omu ibara lya Yesu. Mukama w'abakama, obuturaba twakozere ebibi byaleetera ebintu byaitu kutuburaho. Ekiro kyati nkwesengereza Mukama, tuganyire ebyokusiisa byaitu, tuganyire Mukama ebitwakozere ebyatuleetire ebyaitu kutuburaho. Tuganyire Mukama hatwasobeze hoona, tuganyire Mukama hatwarubatire emihanda emibi baitu. Mukama w'abakama, ekiro kyati ntusaba otugarre bushaka. Ekiro kyati ntusaba esagama Yesu etuojehe ebyokusiisa byona kandi etugarure obwomezi obw'omunyakuli mu Yesu Kristo. Tugarure ebyaitu ebirungi mu ibara lya Yesu, tugarure obusobozi bw'okukora eby'amaani omu ibara lya Yesu. Mukama w'abakama, hoona hatubaire tubulire, hoona hatubaire tusibire, ekiro kyati nturugayo omu ibara lya Yesu. Bayibuli negamba ngu tuikalire mu bicweka ebya haiguru na Kristo Yesu. Tutule hansi, tutulemire hansi, ebya hansi tibikutulema, amarogo tigakutulema, ebyokusiisa tibikutulema, byona ebibere mtulemese ekiro kyati bisingwirwe sagama Yesu, bisingwirwe amaani agali mu Yesu Kristo. Ai Mukama, ekiro kyati tuikalire naiwe ai Yesu Kristo omu bicweka ebya haiguru. Tuikalire naiwe Mukama haiguru y'ebizibu byona, tuikalire naiwe Mukama haiguru y'okulemererwa kwona, tuikalire naiwe ai Mukama haiguru y'endwara zona, tuikalire naiwe ai Mukama haiguru y'obuceke n'obunaku byona omu ibara lya Yesu. Ekiro kyati Mukama tusumurure ebyaitu ai Yesu, bigaruka omu bwomezi bwaitu ebirungi byona ebwategekere omu bwomezi bwaitu kuruga ha ntandikiro y'ensi. Mukama, leka ekiro kyati bizooka omu bwomezi bwaitu omu ibara lya Yesu. Sente ziwatutegekire kutunga kuruga ha ntandiko y'ensi, leka zijje omu bwomezi bwaitu omu ibara lya Yesu. Mukama w'abakama, nambere sente zaitu zona zisibirwe, ekiro kyati omu ibara lya Yesu Kristo ery'amaani ntuzaragira kusumururwa omu ibara lya Yesu. Mukama w'abakama, nambere engeso zaitu enungi zasibirwe omu ibara lya Yesu Kristo, ekiro kyati ntusumurayo omu ibara lya Yesu. Engeso zaitu enungi zitugarukira. Mukama, abamu tukaba abantu barungi baitu omunyazigo yatusiisa, yaleeta ebigeso ebyokusiisa mu bwomezi bwaitu, yasiisa engeso zaitu,
yasise biro byaitu yo maiso baitu ekiro kyati ntwesumura kuruga mu nkomo zone zo mnyazigo ateramo kandi ekiro kyati mwibali ya Yesu ntusumura ngeso zaitu enungi kuruga mu bikaro mnyazigo hasibire kuruga mu bikaro na mbero mnyazigo yaserekere ekiro kyati omwibali ya Yesu ntwejure kiniga kandi ntujware umuhimbo gwa mukama omwibali ya Yesu ekiro kyati ntwejure obusihani kandi ntwejweko burkwera omwibali ya Yesu ekiro kyati ntwejure orugambo kandi ntwejweka obuhikirire obwa Yesu Kristo mukama wabakama ekiro kyati ntwejura byona ntwejura okusara kandi ntwejweka omuhimbo gwa Yesu Kristo webale mukama habo kuba okwikirira okwaitu tukumara baitu obutukujwara okwikirira kwa Yesu Kristo okwatuletira obutwajunirwe ntumara mwibali ya Yesu ntumara mwibali ya Yesu ntuba basinguzi n'okukira abasinguzi omwibali ya Yesu mukama amani agaitu tugakumara baitu ekiro kyati ntujwara amani aga Yesu Kristo mukama okwikirira okwaitu Bible negamba nkusana nk'ebitengo baitu hata ekiro kyati okwaitu ntukunaga hansi okwikirira okwaitu ntukunaga hansi ntujwara okwikirira kwa Yesu Kristo tuhikirire omukwikiriza Yesu Kristo tuhikirire okuraba mwibali ya Yesu Kristo ai Yesu ekiro kyati tujweke mukama tujweke ekijwaro ky'omuhimbo tujweke ekijwaro ky'obusinguzi tujweke Bible negamba otukomeremu kuba abanyakatagara n'abakama haba hali mukama wawe ai Yesu ekiro kyati tujweke ekijwaro ky'obanyakatagara obuhikirire omuliwo mwibali ya Yesu ekiro kyati ai Yesu tujweke ekijwaro ky'obukama obuli omuliwo mwibali ya Yesu mukama wabakama omunsi tusobola bacheke baitu omuliwo tuli bamani ai mukama omukusoma kwaitu tusobola kutarahikira hara baitu omuliwo mukama ntulukira abasinguzi omwibali ya Yesu ai mukama amaka nambe tukuruga gaso kuba gatali gamani baitu yo tata isitwe olu mukama wabakama oli uruhango wa mahe oina mahe gaba malaika ensi n'iguru byona byawe efeza n'ezabu byona byawe mukama byone birungi byone by'omuhendo ebyomunsi byawe nabweke ekiro kyati twizire kusaba mukama wabakama leke by'omuhendo ebyo byoine omunsi muno mukama leka bamalayika baba bituletera mbomezi bwaitu ekiro kyati omwibali ya Yesu leka itungo mukama erire mu mikono yawe ekiro kyati ligaruka mu mikono yaitu omwibali ya Yesu hona nambere yeserekere omungaro z'abatahikirire leka lirugeye ekiro kyati ligaruka mu mikono yaitu omwibali ya Yesu itunge liri mu mikono yaba batahikirire yaba bakora obubi leka lirugeyo omwibali ya Yesu ligaruka mu mikono yaitu habo kuba tuli bana ba Ruhanga omwibali ya Yesu itungo lyona eriri mu mikono yabo abakora obubi abakora obutahikirire abakwita n'okugobeza ekiro kyati omwibali ya Yesu leka mukama abamalayika bawe bali baiheho omwibali ya Yesu kandi baligarura abana bawe omwibali ya Yesu mukama leka abantu abaraturora barole ngu niyo Ruhanga waitu barole ngu niyo mukama yatugaigahize barole ngu mukama nambe tukuruga busayo sente za amani baitu sente zaitu tukazihomuliwe mukama barole ngu niyo Ruhanga ataswaza aba bakwesiga mukama ekiro kyati omwibali ya Yesu tufole abantu abine itungo muliwe tufole abantu abine obugaigo muliwe tufole abantu abine obusinguzi omuliwe byone byaitu mukama mbirugo muliwe abantu bensi besiga amani gabo abantu bensi besiga babamanyire abantu bensi besiga amani baitito mukama ntwesigiwe omuhangi w'iguru nensi ekyo kyati kora hechamani ombomezi bwaitu kirole mukama ntwikiriza esale no haturagimara oyine byamani byokozera ombomezi bwaitu omwibali ya Yesu ntwikiriza kuroro burungi bwa mukama omunsi yabomezi webale ai Yesu habo kure sara yaitu binu byono bikozere kandi ntubikusimera kurabo mwibali yawe eri amani eri ya Yesu Kristo mukama waitu amina.